bersirang mahita secara jasmani ngamukah bani parujung miguluhmu sinatuari sada masalose hamakela tadi mahanami i dunia dalam meneruskan haganupan surah-surah ni hurnami meneruskan haganupan porah-porah muhu ben nami terlebih kubani jon mau pulang mo ale kela nami saya tongon bani haganupan surah-surah ni hurmu bani terlebih kubani pahupunami di rumah on saya pasaut Tuhan main tongon bolong ate ni Tuhan saya pasu-pasu haganupan pinopar mo makan lang namin tatapin nami hiwon makela wa bakemo iyo persirangan on makela lang BHP pajumpa kita secara jasmani dan juga matasan tapi percaya Tuhan nami sadar tong kita di bagas Tuhan anja percaya do mahanami pajumpa do kita holi tongon ale bani harajaon ni debata ai dua setar gukokon hanami makela nalo padaskon iyo parsirangan on makela nasiam haganupan pinopar ni makela nami on tetapi kung namin mahiyo parsirangan bani makela on ia mulai dagdanak dari orang tua nami do mangubus makelaon asitengel sambuho ni makelaon anja go itongon ya sehat das wani parujung ni guru ipasu-pasu Tuhan ipasu-pasukon do ma ijon niomba naganteng na jenges ipasikolahkon ay ma tongon na ibang kaon hanami kumbani makelawan kalanyay ibagas tonggo ibagas terima kasih Tuhan nami Tuhan uli-uli mo bani haganupan nalupi pasupasukon ako ma bani makelawan bani salokah gulugni boya babagal-bagal ni omba boya marmudu-mudu keluarga ibagas nariar terima kasih tongon bamu ale Tuhan anja ay masih dingoton nami anjon watasan kubani makela namion bani haganupan podahmi bani haganupan bujurni kubani keluarga masyarakat age namar dihadika terima kasih ma sihor ma tapehor nami iyo ya. Iya, nanti kalau opung mau kasih itu dulu ya, dulu kakak, abang, ya, itu nanti jangan sampai dia kena sama bapak, langsung ke punggung kalian ya, nanti dia ke harapan biar nyombakan. Padahal, dekat depan. Ya, terima kasih ma Tuhan. Tapeo kita ma. Terima kasih ma Tuhan. Hasipe hamaguan hanami bani makelaon. Hasipe Tuhan marsirang hanai pakon makelaon bani sadarion. Tapi adong dobe panopar ni makela namion. Nagabe si tori nami, nagabe si parbual nami hanjok batasan bani namardingat hanami bani makela namion. Terima kasih ma Tuhan. Anja terima kasih ma aku bantah ganupan. Iya, diri. Iya. Ini saya kasih lepas ini kasih sama abang. Iya. Naima ihap nami ladopi patapeh naima la super nami tongon langkap mersirang panai pokon makela nami on adong lu habe ijon sitorion nami tong piro parti makela nami on. Terima kasih ma udah siap terus ke sana. Iya, boleh saling mengaku mah. Ako ba na siya makela nami, terlalu betul nami. Nari goki sa na namin ng kaulog. Buto, John hanami rotod goki. Buto, baba. Dungon do bakat namin, mambuki kabar.
Bahwa perlu dilutukan ta gawin namin. Budak pa namin huma burat to pangahat mo. Masaindo ka group ko pohon lawin namin. Tapi ba din tuga-tuga na jalawang namin masirang mga pe. Ay rodo ka namin dyan mambuwan hiyo ubalu, hiyo tudong, hiyo ukurdo. Tungon maritiyaw ni natapyaw na namin yun, tanda mo na mabali. Burat to, kung natin tundong mo, atas ko. Tapi mau tidak mau, maning tapyaw na namin doon. Alam na yung mo. Pos mahur mo, burat piyon, tapi rodo ka namin budari, tundong mo. Kalau mga katulong siya, nakapatulong doon namin ang dukabang. Alam na si Kamberak namin ma. Biar hatap yung mga tali. Kita. Kita mendapat terima kasih bagi Tuhan. Alin itong beripat orang menjadi subata GPI bagas pusong ibu kita. Ope koto. Perlu doa nami. Botong orang tuam. Malayan. Tudung. Sanggup. Lang sanggup di kerani. Ada terbutuh. Tapi om mana masa. Tapi pos urmu. Tong mertongguhan di Tuhan. Ase iberepan orang kejenges subat tegenuban. Namar dia, namar keluarga. Sonai humah hubit panagulan nami. Kasi tong sihat berupan. Jadi ope boto persanami ma bulung-bulon ponduk madirim panagalong mapermun-mun dade bebotokku. Langsung aja duduk dah. Jadi sudah makin itu sebenarnya nggak putih. Iya, langsung matondong na Ini siyang tinaring ni lawin namin. Sudah kayo hubad ni buto namin. Sudah kayo hubad ni makkala namin sa ni lawin namin. Lumatongon no panay itapehon. Iberi abang namin abang parudul namin garing putih. Sudah kayo pagpuli. Malas dumangor namin dahil na siyang. Langkape ibere na siyam, siyo parpuli hamban abang namin karingding. Dahil suban bakay nila namin. Dong dopehan ape na siyam kinera si Pedrus. Mangidahay, anami tulang na siyam. Si Marmata, mega hulu na mangida. Langkape putus hubungan ni karingding luway na siyam. Ada niya luway na siyam pinagparni. Terlebih kepada pangkulan kami Samuel. Ingat itu bang, bahwa ke depan hubungan Karinging dengan kalian tidak pernah putus. Kami sangat senang melihat tidak seperti tadi, langi dari nasyam madabu hiwai bukan pakai di labin di bang kepada bapak. Tapi ada federasi penerus. Jadi jangan kami roh tulangmu, sebar mata, tulang harap gaul ini tulang kandung ini.
Mangkaret pulpet putihon, tanda ni putih kuma uhur tahagan uban. Lumay tapyakan namin hiyo hurku, hiyo balu uban mama. Jadi son rohan namin tulang mo, pada sa hiyo putih sunay giban makailan namin agan uban. Kasi putih matong uhur tahagan uban, nalaho manarukon makailan taon biyanan parsara namin. Jadi asay tambahi awang namin ma'am. Putih. Jadi terima kasih Perduli, terima kasih Bani Tuhan. Bani selamat jelma, Bani Ham Makelah, Bani Nami, Sonang Maham, Ilang Bumi Tuhan. Sonayagi Pinok Parmon, Oras-oras sehat-sehat, Pajubah Ahana, dan zakat ni guru nasidan. Sonayagi huma ubani botunan sehat ma beto lebih niarior penuduham aon panagolan na yon asimangas luna sonayagi hanabi tulang nam jadi umakai putih nami saya putih ma gurta putih ma pargurata nalah manaruhon buri makilaon ubani kajupah pakon Tuhan. Jadi sonay mangatan namin. Jadi terima kasih Mak. Jadi kembali na siya panukulan namin. Banjo makita sa namin. Iya, jam. Ayo pegang. Jadi na siya manjalo. Iya, masih baik betul. Iya, siap. Iya, todo kan. Ya. On maalaway putih namin ko ba mo. Jadi ipas-pasan Tuhan mahal namin pagkukuha mahal namin paglubi ko to namin. Bani ipaposisyon namin mahur namin, ipaputihan namin mahur namin lalo pawar haton ham. Jadi pagpasupaso na Tuhan, bani puto namin iso sa panukulan namin, o si pahop po namin, kuluberon, sa panupakin na Tuhan. Terima kasih Ma, nabos ko mga kubani makilan namin Zek. Ya, terima kasih Ma, Bani Tuhan. Jadi bani makilan namin. Putih namin, Bani Ham. Ya, saya tertanam. Bani Bonatulang. Jadi putih batongon horor nami. Nalah membere di putihon kain putihon Bani Ham Makelah. Jadi selamat jalan Ma Bani Ham. Terima kasih Ma pada sida Ma. Nejado makilan namin na berburu si Marmatay. Iya, betul. Mana? Apa tuh? Iya, sebelah sana. Iya. Jadi iso doon na puro namin ay. Oh. Jadi makila. Roh ka namin tutong. Tungon. Luto namin doon. Pamuron namin doon. Tapi nung dobe makila namin. Lampita lawin namin orang pengalam kami si Barmata. Tapi di dong dobe hapon makila namin. Jadi hanami ma hasipe tontong jago ni ham lang iso. Ala ni ham pangarap ko sa Barmata. Lang iso sa nila namin. Tapi lang perpapulan hanami ma ay. Sana dulu hanami si Barmata hagar berita nomor. Lang berbeda-beda hanami. Jadi si Barmata na rumah ni ham tontong ni ham. Sa nila namin doy hanami doy tini. Jadi lang pala marunong mo, ano ko hanami iso tontong ni ham. Jadi onma, putih nami hamba ni tondok mangyut masanina. Lawe rohodohan nami tondok ni sanina mo. Jadi ibang putuh ni roh nang ibaburat ko nam. Putih matunor nami sunay age sanina mo. Drup na siya mga lupuro si Barmata. Putih matunor nami, putih maulin makila nami nalaho. Borhat pun ham kuyanan parsaranan ini. Jadi terus kita Mak. Nanti tak kepamak kena. Harus kita apa Mas? Dilipat ke dalam aja, ke dalam. Kama oli hanabi para pihon. Ya, sudah para kita makan. Iya, terima kasih John. Program kami konon ditondong
si payung. Jadi Aiman nalaro mga pehon kain putih dari panagulan nami, pagkalan nami. Putih matontong hurta dalam narukon pakai ni nahina along tahun. Alani persaya do hita perlu be iya pajumpa be holi. Jadi John buat nami Samuel. Mungkin lagi John sebetulnya pada sekolah agalupan pengalaman ni buat nami yon pakun makilan nami yon. Tapi ini dah kanami ibaga sinatabah dalam pos luhur nami bani hari-hari narope lang gomir luhur nami persaya doa nami nangau memimpin mengayomi Samuel pakon ni adik-adik ni. Jadi ibaga saya kalau tonggo ayo na boy pada sekolah nami jala persayahan nami ibalos Tuhan ma anggota. Jadi pada sekitar ma kayak begitu. Iya sama ya Mang, langsung kita nanti dari situ rapikan ke dalam siap. Ya, ayo. Tunggu tulang dulu, masukkan dulu ya, baru kita. Oke. Rapikan dia. Ya, alani dong pasal ku wanita nung nami si payung. O lima nabi sekalian mga apoy darat nung nami. Tema dihamu amang borong nami tari mulima sa luhut keluarga na tininggalhon ni amang borong nami. Dison na ipaporohatot tama amang borong tuwing anak pasadok kinani. Dihami rodos yanon magdadagbat siya udah marang-marang di tuban ya. Jadi mulai tuh sempat dia berterima nami kami baru kami siya udah marang-marang kita. Om mana boy terpasahat tadi gabi ulus non tu amang boro nami on alaitan yang nami tuhamu na pinopar ni na boro na amang boro nami on say tugajan nama umurmuna marura tutoro mardaka tu siya mo tu sapirang margulong tu gijang mahamu na sa lubu. Jadi kalau tu somoloke na boyo kasahat kami oras na ita sa ulog na mengurut. Langsung ayo kita pegang langsung bikin ke lipat ke dalam dia, ke dalam aja, ke dalam dia biar cantik ya, di bawah tangan biar kelihatan tangan bapak itu ya. Oke, rapikan dia rapi serapi mungkin, jangan ya. Nah, ulala langsung bawa gue udah berketahuan soalnya. Mulai tema Horas Madi Hamuna amang borname keluarga besar Raja Sinaka. Horas Madi Raja. Di Barnako di Matanyari nungabongot kami tubagas muna. Tubagas ni iboto nami namarapang namarjualon. Sigonggong nasa pangisina. Pamaparan ni anak, pamaparan ni boru. Parepasan ni pahoko. Dapong matuturi dikina. Isong mahami pasahaton ulos putih. Songon filosofi di ulos putih on na padadahon maon asa putih matutu. Botarma songon kita putih. Suci itu adalah lambang daripada kain putih. Los ordo Panginoon nami dipita-pita nami layang nami. Marhida na upasahat kami ulos putih. Tulay namin
tuhamuna saluhuna pinopparnilay namion tuaka ari na mangihud yasmaatok saluhub na rohamuna dapat mariamu akapacamotan yan ako kamu tudolok dapat mahamu dia kemol na dio tuat hamu tutoru dapat ama dia kapadarangan nasoni dia kapacamotan noy pamanguru pasahator nami ma kain pution tu lain nami asal ngada di mamu Gabi raja nih, langsung tua ke semua pas atau hai mana baca sa bariba raja nih, kau masa bariba mana dia? Baga kau masih nan, siapa dam, siapa hulu hulu, hala inang siapa? Iya pak, urupiamu, semua, sudah mah kamu di bulan nabi pas atau, iya, kami mau menjalan siapa? Hemat bagas, iya, ya semarohan nabi. Di Pangalian Muna di Pulau Putih di Tikion. Gabi mah raja nami di hamu hula nami hula majai raja isiahat. Nope kami mengapu sekalian dumbia nama raja nami. Terus nope pajaro nami. Ini Pulau Putih. Melakukan suci, biar sucilah Bapak, sucilah kami semua di hadapan Tuhan, biar layak di hadapan Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Iya, apa misalnya mah terakhir beda sih. Kena taruh kinana. Kamu kinana juga saya kinana saja. Kayak kinana tuh. Oke, panorang ni mah di baru, ya. Jika pasar Tikion, jika itu dihamu keluarga terlumur di mana kami, anak kami, kawan kami, guru kami. Ade, jadi nunga dia Tuhan tadi bangun sakawan ini keluarga saya. Dohoton, yasma ulima rohata, nalawo bawaranto nabangon nalawo Tuhan. Jadi umat kita sama pasahaton keikhlasan di rohata sa pengotongan di pumata marga sinaga asal tulus na bangon nalawo mataboton Tuhan tabarikan pasai tentang mahita dua kasat kamiya saya dia ma abangon di jago Tuhan di jodohnya jadi semuanya mahata siap tong abangan pumata di mana Pas itu, akhirnya kamu masih kan satu som. Sudah mau makan yuk. Asal gelenta baca. Baris mesin. Baca mau baca. Oke. Kita nanti yuk. Oke. Akhirnya menutusan, ayo baca. Oke, ayo kita. Oke, bagus. Topik ringkas. Oke. Udah pedorong patah oke. Boy apa nama? Boy dah. Oh, minum. Dua sorak lu kain bun mata. Memang. Selamat jalan di uang dia. Ada likirang kemertadaan tuh. Pribadi be. Nah, secara gak bohong tuh. Dua di bisnis. Arang kauri ke bawah mudi sendiri. Au sosok. Apa pokoknya. Jadi selamat jalan di uang. Kita orang. Ayo. Nah. Jalan. Kami dison ke burung muna bere ibe bere muna nalau mabain putih mah uhur nami galu melepaskan layak jadi di surga lah layak karena juga hati layak selalu putih sama kami buru bere yang ada di Sekupang ini untuk pinambau besan kami anak-anak dalam hal ini ketabahan kesabaran harus kalian pelihara ya
terutama untuk mama sudah menjadi orang tua tunggal, jadi lebih perhatian untuk mama, terutama kesehatan, ya. Jadi sunai mak siap kami. Iya, pada sama, Ren. Apa mau saluna doh darong di posisi kuah. Apa mau pasat? Ang sada manu. Ida sada do guru nami. Saru baru di sak putar ni so. Ida kamu pilih. Matag ko dinami dia bang. Di ma igari ko ka nami ganun pada bangku. Kaya kanami ganun pada na rin muda. Iya, kuning matong hurta kawarhaton don. Bodo, rokan do yang putih. Jangan dong boy nangis deh. Dona putih hurta. Ya, boy kalau dia. Sudah. Didoakanlah. Ya, didoakan. Mau puaskan lah. Sebentar. Udah. Udah kan, hasil lanjut kita ini masalah waktu. Kita harus tepat dengan apa yang kita bicara. Horas. Tulisan naik. Iya, terima kasih ma permusik nami. Nah, ada mas istri kita hasuhuton. Ya, ala nisihol manortor ma hasuhuton. Rosi borunami ijon. Ay manasihol majalo tuani gondang. Ala niay hubana siyam permusik nami. Marmula do namadear ibe Tuhan nebata jalo ota itanhon. Ase marmula nadear homa horjat tay bagasa darion rosidas subani soran yari holi benda siamma gondrang mula-mula. Horas, ay di boru horas, baik kon na siyam boras si amang man. Maul nay.
Terima kasih ma pada nami nunga tutu mangaliat kami apalagi dikyon. Para musik nami tonggo nami nahinan huwani abang pakon kahanami gendo palasar matua namin siya. Tapi laindo pagkatahon ni Tuhan. Alaniay huban siyang para musik nami. Si Holdo adukron nami adung nami marhite uning-uningan na siyam. Alaniay ben na siyam lobe lagu indah gambiri ito pasir. Patabang buat kakak dan bapak ya. Cek cek. Horas. Jadi Horas. Ya Huwani. Ya, terperok kita. Semua kita tunduk tak? Tulang tak? Ayo semua tunduk, semua tunduk. Ya, Romana siap tulang. Di luar kita, oh Bapak, Sali. Kalau kita siap, kalau kita siap. Ayo, jom-jom semua, diri semua. Iya, Sahlinari, Sombahita Tulangta.
Ya salinari, om di nami tulang nami, diar mabarik sana siam. Ya hoduk salinari. Ya ukur. Ukur na siam di nami tulang nami. Asay malas uri ito ng taon. Tambay na siya, bakal na siya. Yeah. Ya, on matulang nami, malas ko na siya. Ayo. Sombahita tulang ta, sombahita tulang ta. Malasur ni tilaktai, aja, ya. Ya on pada tulang, malas kau urna siam tulang. Ya. Benar samjur. Si siap, taruh. Hormat tulang, ayo taruh. Kasih apa? Enggak apa-apa nangis. Ya. Hormat tulang. Malas mau ya. Ya, Faisal Nasyama, permusik kami, salikun Nasyam. Pahisa. Salihkan, Pahisa. Ya, tunggu Nasyam tulang tak masuk ke bagas. Boru sirsir kasih amat kalau boras teker di tulang tak. Boru nani sirsir kasih amat kalau boras teker tulang. Ya, wakas mana tulang. Sabola zon. Zon tulang. Langsung mah, nanti kalau sini bos. Nasyam ijon abang nami alanya itu nong nami hira-hira sonon mani hur nami lobe mana nasyam marpoda dop siay ang godong parbuan ni parbuini holong nasyam holi paundos nasyam ma aturan namin maningon rodohan namin manombah nasyam ro nasyam manombah nami tapi nur nami mamenit sewaktu holi madopsi
das perbuah holong nasyam roh kanami babon siluah nami sekalian mahnai manomban nasyam sekalian mahuman nasyam mamasuk nami irasonai mateni sini nami tondong nami terima kasih. Ipinoper ni makela nami on dukusai pada son nami ma hite pasu-pasu nami tonggo nami kemudian nasyam haganupan hasipe mungkin lang haganup poli tarhioi hanami tapi yang gotonggo nami dasmai haganup Hubani pinoparni makela namion. Jadi bagasai ita haganupan na jadi ita dos dai ita na pada kita boleh berholong ta baru pada sita hatata pada sita lobei boy marsap meta lobei ya rangko sonai. Jadi panorang ni mahu bata anggo boleh nasogot au boleh marsap dah anggo senari aulang mas siamma boru panogolan pakosan na nami John. Rasita matongon sonaha ya don panading ni makela ni haganupan pusok ni huru. Pusok ni hurta anjaha sonaha matonggot ta. Sonaha pangarapan ta huleben nion terlebih ubani pinopar ni makelaon nadop tinading nion. Jadi bernai mapan orang perlobei ubani nasyam boru bernai pan orang nasyam. Yang baru Panagolan. Perlobeh hita makaton terima kasih kubani Tuhan halani iberedo panorang hubata bani sadarion na ija makela nadop idilo Tuhan hulambung ni. Jadi humbani hanami tupuan garingging boru pakon Panagolan au mewakili boru hubani eda nami pos mahurmu eda haganupan holsoh ni uhurmu patugah kam hubani Tuhan daeda hubani adik-adik nami nei rumahon dosma uhur nasyam tetap kasih semangat sama mama karena bapak udah pergi sekarang adik-adik kami lah yang memberikan semangat kepada mama. Jadi pos dohur nami humbani boru haganupan tupuan garingging parlawan ni abang namion makela namion pos dohur nami hubani nasyam ro diarni mahu lobe niarion dosriah nasyam haganupan marilah kita serahkan kepada Tuhan ya anakku ulang nasyam lalap tonjan tapi andohar podas nasyam taraspo ibere Tuhan hubani nasyam apo-apo na tersulur jadi sonaima tambahin hasamanku mau se Jima Tuhan. Hanami garingging boru pokok Panagolan turut berduka cita atas parujung guluh ni makelaon. Satorapon marmakela mau. Halani tenger si majujungkon di bubusi sinagado. Tapi paroh nami jon garingging margani. Ya, na parlobe hubani boto nami. Amburu nami diudoh nami marpusok nyur bani parujung guluh ni makelaon aido paroh nami ijon jana aido tonggo nami hubani Tuhan nai bata asih tetap ipargugoi ham nalaho pagodang-godang kon nyombah sonage hoppu sonai homa nama korjahon horjani ham siganupari ibagas nyai tetap ma nasyam marondos kubani Tuhan halani hita si paragama do marondos mangindo kubani Tuhan ase ibere gogo ibere hasehaton kubani nasyam rosehat ni rojor gut ni ipasi kepasu Tuhan nasyam dopsi itadingkon orang tuon ay matonggo nami kubani nasyam keluarga terkhusus kubani boto nami ijon dan kami juga di sini. Kami dari Opung Garingging. Kami datang di saat ada pemberitahuan kepada kami bahwasanya makela kami sudah meninggalkan kita. Dan tadi pagi dari Garingging boru pakon Panagolan sudah menyampaikan bahasa Simalungunnya hiu perpudi. Tapi langra hanami goran nyai hiu perpudi hubani makela namion. Halani arong do nasyam
Ada kalian anak-anak dari Makela kami ini, Namburu kami ini. Jadi kalian juga harus mengingat, masih tetap berkesinambungan hubungan kekeluargaan kita. Walaupun Bapak ini tiada lagi bersama dengan kita di dunia ini. Ini pesan tulang, aturan, begitu juga opung keluarga besar Garingging Marganya. Kita bina hubungan kekeluargaan. Sampai kapanpun kami berperan masih di acara, di horja, ulaun, kerja adat sehubungan dengan Sinaga Margani. Terkhusus kalian keluarga besar. Agesona ubani Makela ambur nami haganupan. Ita kau kanami don, halani ya pokanami do burjuni pubus nami ganup gari ama pubus di Garingging. Aido ase rup kanami ijon, rup kanami odor, jala rup kanami satonggo kuben nasiam. Tolong kalian tetap menjaga mama, berikan yang terbaik kepada mama. Mama tidak mengharapkan duit dari kalian, ya, tidak mengharapkan duit, tapi mengharapkan kebaikan kalian, baik di kerjaan, di sekolah, agar tercapai masa depan kalian. Kalau duit itu yang terakhir itu, ya, itu kami mohon, kami minta kepada kalian anak-anak dari Namburu Makela kami ini, ya, dan kami tidak mau mendengar Namburu ini sakit karena perilaku dari anak-anaknya. Makanya kami dengan satu hati Garingging Buru Panagolan menyampaikan hiu mana peok kubenesiam aiman yang bahni orang tua tahun. Jadi on sahab kampeni Garingging halani pupusi Sinaga dau au marsa kampeni Garingging setabi kubenesiam tulang nami. Jadi aiman mungkin pesan kaban nami ase tetap nasiam mernos kubani Tuhan. Begitu juga pahopu kami, para golongan kami dengar umur sepantasnya sudah layaknya berkeluarga. Aido tetap tonggo nami, asyik tetap podas mendapatkan jodoh ni. Agi sonai, para golongan Nabi Daboru sukses dalam studi, jalan mendapatkan hasinit dan yuhur. Aima mungkin siapa ambaku, siapa tambahan ditambahi saninaku. Terima kasih. Mulai nabudari das subani panorangon. Terima kasih ma ubani Tuhan. Napa duahon hitanupan namar pusok ni horijon. Terlebih nasiam menoper ni Makela namion. Bani piga bani nasalpu banet torisada ipadas nasiam do gotong ni Makelaon. Napatugah kon tongon huben nami tulang nasyam nadup marujung koluh ni Makela namion. Pusok tumanghur nami tongon manangaray. Tapi haganupan ay toti botoh kita do sa guru hubani Tuhan doay haganupan. Anjaha on mahna nawage pardingatan hubatta na tidak ding ni Makelaon. Anjah nasihol do adop konot tahoma sisongonon sa guru hubani panorang ni Tuhan. Jadi bagasay hita haganupan marondos subani Tuhan das sa hita haganupan agebani panorangon ibagas pusok ni hur hita. Naipadas na siyam gotong nahinan itapehon orang tua nami kubani Makelon. Ipadas na siyam mapiay kuban namin at tuwari. Tapi lang tot tanguhur nami ang gotso gutongay iban nami. Sihol dohur nami tongtong adong. Perbual honon nami adong tong siseon nami irumahon. Sonaha panisay nami sa dopakon. Hubani Makela namihon. Jadi halanyai bani panorangon nang palabahat na siol hatahoron nami. Mengingat homa panorang alay budari roh pehan nami use. So natona nami lang totang hur nami ang gosoh ben nami gotongay. Ningon adong do mandasyam halibotok ka nami adong do hasusuran ni Makela namihon. Jadi bagasay sap nami ang panarangon pondok dasa. Nang palapaganjang kanami, boy di aret sarat dasa darion.
Ay matongkota. Terima kasih tahu bani Tuhan. Merdalan horjata manaruhkon makelon das hubani persaranan. Ay mahata huben nami terima kasih ma benasiam makelan nami. Ay manggohata pasu-pasu hata tonggo na huben nami. Anja penarongan sihol mahanami padason pasu-pasu hitei pasu-pasu tonggo nami. Huben nasiam pinoparni pakon tapsani nani makelan nami on. Jadi nasiam makelan nami mungkin ben nasiam bala kursi mungkin dah. Nalah Ayo. Dulu nami mo John. Huban na siyang permusik nami. Ala ni si hol majalo ulos mahanami huban itong lang. Ben na siyang musik na hobar hujay. Ya. Ya, boleh jalan. Musik lanjut terus, lanjut. Dia mau wangi tulang. Si nomor 2 sama tulang. Si nomor 2, ayo sini. Ayo, bang. Dan jauh lagi tulang, ayo. Nomor tolu. Di nomor tolu, ayo. Ayo, ayo baru. Ayo. Sarungkan dari atas. Mana kirana, cepat bang, sini jangan jauh. Kirana, ayo. Cepat. Mana permain itu? Kasihkan permain. Ayo, bawa nak. Ayo. Iya, cium opung. Oke, makasih opung. Sanina di Makkelaon. Sanina Nakuta. Ya, ke kanan. Makasih Batulang. Jauh dari si nomor 2. Si nomor 2, beras kan. Mewakili Boru sana, Boru. Nak Boru nih ya, ayo sini. Satu orang aja. Oh, 2 enggak apa-apa. Iya, Boru. Ya. Oras.
Jabu. Ya, tunjuk ke siapa lang? Ini. Oh, biarin na siya. Si oras-oras naman ini tanong nami. Ya, makila nami. Namin si holdohan nami marimbas sopi namin. Rupa kon na siyam pamuron nami ijon. Tapi butuh kan nami do halay panorang. Marsibahenon hanampian na maur nami. Ya, ngurso nai mariahta. Si oras-orasnya terima kasih ma. Terima kasih ma. Malas sur nami tanong pampus nami garinging. Ubani permusik nami. Alani doma salhu warjubah nami panorangon pakon tanong nami. Tanong pampus nami garinging. Benda siyam ma. Horas-horas kan. Horas. Ni hurmutan ng nada siya musik na siya mi. Nanti. Ayo. Ayo, mana? Ayo bang, ayo. Horas, musik si Malungun na. Horas. Ben na siyam Diding atau si Talasari. Ben na siyam pangalolong na siya ko ini. Sobahita tulakta, sobahita todongta. Ayo, semua tunduk. Iya, tunduk kita sobahita salinari sampai 3 kali. Sahaninari produk kita. Iya, terlebih mah hubani tenung jabu. Sibar mata atau tidur. Iya, mana siapa lebih pasang. Oke. Terlebih ada sibar mata tenung jabu. Halo, pada guna siapa? Apa dengan mendalu? Sada beninang. Oh, ya. Jadi untuk nami si Marmata. Ayo, satu pasang lagi.
balik. Iya. Bapak ho bapak inang hina. Aduh, di luar sama kena. Iya lagi. Tondong di tondong nami si Payung. Si Payung. Tondong di tondong si Payung. Tondong si Payung. Jangan siang. Oh,